Accra TV nile gbekru ni yoba no gbege na shine kanyi ba na wo won penye kamba Accra TV no peshin ode TV no kanyi ba na gbege ne efi aka wo ba benke wachi wo benke wo che kome ye video kome ni ya no social media ye wonyeminu ni manfen lele peshin akele la che ni wo fole che mo amaselo we mo pin ya no ye ni awe kan silele deje teshin ni ejenu wa ene wo efe na agba mi flat try na abini ni kaji akwa na ke na agba ne e wo se ke nu konkro baba ni ani emi amo ene wo poshandish kaba echata ni klebaje ni wo kleba susu ne kan sande ne we mo na we ke shi wonyemi amaselo meje teshin Ghana pachumoko lalache waganfonu ye ba shwe panu kunye kwe keji waganfonu egbe na nye kwe wachi wo benke che koni wo bile ni koni gwa wotu egbe sanene nye ka chi anye kra selo nwanyu de teshin lo ga de ma che wa shile wa wo we ko mo fa mo Jadi mala yo mache mam na to momo dani nye menyege na la nye floor ya ba ato momo dana fe ni danye ba ato momo o ko ba yo egbe mo tu ba mala yo mache ma oni mache ma aga bula fe ni na mo ni sa jadi awe pi ye ka awe to mo we mo nya be dun mu awe dun be yo mo ne ma bi e ba selo amaselo mo ni te kata de gan no go ba yo mo e ba le o tete si mancha ko aba no fe mi now let's go say you trinity ala o ba gbele mu bona o ya wa mu le wo fu ijo kuzo ke squad aje mi lo ke na wi o wa fu ijo go mi lo ke ma bi e o kwa ben o ja wa mi lo ke ni ma chege se aye ge ni today that mama partner olowu mi lo wa ka e ba bo won mele mi lo wa ka ma bi amebu mo wa fra me che ko baku e we ku omi na asta ko fra mi lo ka mi nga na lu e wa mi e wo lu ga lu e ma mi o lu ko jimi e wo che o jimi yo mami benye mwe fan video e ni circulate social media ni ambassador jenu wa na ba forito ni jima ya na mole na fele ni se ni ani ni oblanya bi e hit ya me na me ya be ndo nye ko infonu e no wo be wo ba ti wo benke che koni no ni wo fen wo kwe ye wo ngbe fala ni wo bi che ni ye en ba fa ne won ba manye sko mego na manye o fa ne chba mi ni ojo mi che chon we bolo ke ni kole ma bi ni bo wo to ba ga na fe mi anyo manye onda yo ashi aga ba wo yo bu wo e ko wo no ko ba chi be ke ne yo como body ayo ke chon ye na sai ko te shi sande oni yo lo ye ke chon ye ya ma ye ama mi je cha ta ni le ba ji o fa e so no so be ye ta to mi ashai te shi fe ga ya shi mi bi ya ni ashai nche ni for mi di ni training na te shi me to le Professor echa tani foleji ashite npa ni atole kawe wa ni meje un chole odue ga le ko hun mo fun ni odue echa ni foleji ni ama kofi e mo do so bo te mo akas
yashitewe ni ama kofi na nu chono ji ni amatu nji macha mani ne choese ni wona go manche no ni eni de mami papa de se otutu ji woni kanswa nji ni ama kofi to pa mi ni wo je ne ashite kayo wa enu chono ji ashite jeans nji nu mo jeans ashite kayo wa que mesanpa didi amaskalite papa amechebi hunji nungo ashite kongo ashite kote ndi ashite fio mesan fio obote je bo ba chagbe meke amode meke bashi meke nibi adashi live adashi me to pa minu oje ya ashite we ni o chata we na to ka fite bi wa bi ga ashite we wana wale ake amampa amafio wa bi ake to pa tem tutu ni eje ashite we mi neke amafio ni achoka amampa ni mbote mi a ko amafio amampa pena o ben wana wale ake be amasele no amesechi je amampa no amampa nina ko amafio ngo agbasani no te baleteni banya bi ni nye ma ke nunwa peto obi nu ne efe ni na pe idage teshin efide himeji ni oni ba chon gbegen bi ya ni ami ye anu kale ye manson yo wono no cheme ni dashi re chi bege himeji san election meni le mi o yen sande ba ni jo mi chu o acho mi ashai mini nche baba gbe shi ncho ni gbe kawe wa de ke kwe odo na bi yi o ngodo tashi fonko ne na to bo manje odo me ye ame no chemi wo enu wo nyenye ne wo ehia kula ye na afio ko odo me ye ame no chemi yo ira don chata wo to mo bani obla yan bi e social media ni ami hale threat we mo na ami we ni je ni bieju meje no bla no tun keji ne gen no gya no titi obla ntaya te mi ni je we mo no yo ken obla ntaya ye ne ke ma je yo mo ji ni ami wo ga shilo mi je na kan okay o ira yo begen wa ojo ko keji afi lo ko ewo mi o musu ewo kabi o musu ise lo ye no ni ole kare mi ni tashi ne o tun mi ni afi loko ni no ni afi le ake no ni afi je gbe na di shika ewo na ka ke mi yan dabi kare di meji ni ba ni na ka me bo wa o loko ni be foundation ne nge ewo loni ame yo na mo ni ma wa meji ko ba yo pe mo dale ko do yo da hewe mo eja ke you know ne echake water me pesa le ba we ku ka me wo mi pẹ̀lú no pe kan na ko na jaji yo si bia na tun tu kechi enidi o ka ke sande ko mpete mko ni je na gani pe we ko fe nu e ke a shon ni le lo ya je mi ke afi na gbagbo bi asa ya fe man fe na o ga ni ma wa meji keji o ba yu e sando ju en se eyan ndoko no lehun ka yu na ka yu mo shibo beto yo be ma bi han wele keji ochi le ma hunsu no pe bogete ba yo to bolo ke man bi be wo to nfa ti e den che e jawo to egbe
ake be wonyi minu amaselo ni mo fa mo fole chola amaselo eje wo pasimoku ye teshine nigbe je Ghana amilalache be ngbenye to fa ake nungwa ni aton ake eje eseshiko eje nungwa am shin ashitewe mi tutun to je eni eje ne manomi ake belenshi fomo bi tutun to ni yo chata to teji neke maje yo mone ni awo bige bi anga lo blantanga ama kaye ni ama wi neke yo moje na go the freedom of speech we are na san here mini ji no ni esake Africa kudo ami bena fi na maka wi na kamaje yo moje ko onupa ke lori josan age shitori na wayo keji ya ke bo tone ke gbenu ni fe bo to tu o yale na kanu lolu e bagbene eni sasa na ge wayi ye onupa ko ma yin onu agbene wa ta si wa no wa no lo le ri ogba bo ni o ko keji na kana gbene ko lo fe fun si ko ni ma fe ana yo be keji bale na ga abache bonu pa yin ó ní 101 ó ná bí bonunu tuntun lo yue keji na kan ni mo ni tuntun ni kebo ó no ga soja la ko san de ja lo ko lo san de ja won ó no ko lo ni yo se akabambo ni ra don to bole ake yen hipano yen bo woto e be mi ni woto e gba woto ngbe ye mo ni circulate social media enko ebinu amaselo ko to be mi ake ekobe flow meken bem chata oyura don ake lele nu oba oyewe me o ani ma bi efen ele amaselo emlencho boko oyura don chko me ko yenye irado yo to ebole keni kwole chko bi ko e won penye fen kemba acrotive ke teshin ode tv nye follow awo your Facebook at Accra TV official ke teshin ode TV ke YouTube Accra TV official ke teshin ode TV ko ni ko te TikTok won Accra TV official ke teshin ode TV ko ke ni bi fi akwa ni bayo ne ma mi ni di hun ni ke na gba baba wa butin ni anokwale ni yo mi wo pa so nyegbemo ta ke bo ni wo fe ne yo na ga chata o to wi no ko ele loko loko doji mi fi o bege bi ni ifo ne gana ne ni na gbege bi enwe e me gba ni jele nsi emi to bobo ni ka ma fe yin ne masuma ka me follow e ka me ye follow e papa ye techi acha ni san de wa nti wona bi ke na bi o ke fun fi o follow acha ni neni sisi na meji ebele na gbe fe papa je wo feji na kan chama meke mba na kan daga na gba wo yen so te bi no ke fe no mo ne afe no ko to si wota ni mana to wo bi ni je no nwa ike ni bi ne o no no wona ne wo ba fa yin na ni ojogba bo ne afe le fe no kwa mo loko ha me ko me wo lo wo se ke bu ko yan aye le do ile ina ga e si je mo ga ne ga ati apete mo ye won mu pi so ke fin chu lo si fin da so yeda ke to ene no sa no bomode ni wo mona yo to ebolo e ke to ene no aba fana ne ni amona ni wo se de ka fe pele nye yura don wo ke wo sande gba e bana gbe be conclure wa so ba nyegbenu keni bi ko komeni ya no ye teshine titlinde che wo man machimo afine wo ke kusumi slot fe baba nyegbenu keni bi ko komeni ba no teshine no won pe man se bi fe afine teshin afile e fe suro nkuku kra ko fe mboko abachia e ba yi afile ke mi che
waga no fe ba gbanye gbe no ye Accra TV ke teshi ode TV no ode abi ka ga de bi New York man be nye to fan ake gbeken wa odwa sojwa akopronto na wo ni madumo ne kan yo mo no ne kan wo titi wo blanta ni bia na efe na agba man ni onyame efe gogo no ko de nche enne me ha ni echemba mi wo papa no ni wole wo ka ka wole eja ke gan yo mo ko o ake gan hu mi le o yo twa dan no ruo keji ko yo twa no wie pe o ke sande ba chia ni keji o awie dwen mo ehyenyo no kwa ke no awie mini aje saba eke na gba ba lo ke shuru mo aba keji ojo ene ma pe ke ga o kai bo ni dogodoko fo mo na je ha aje ke la ge je yebu ona fe ne kate no nga wo fio ni gan wo blanta titi wo blanta ye tesi ne gbe gadan gbe fe ni ke anye Accra TV ne no ke tesi odi TV ne no ake boko wo sune ya jina wo se odako bibi am na mutu modako wudi ye wo tonu wo ba gba mo mene wo se bo wo pa gbe na gbo na kan tu awo eji wo ga tu agbo mo be wo pa gba ka wo se na ka tu wo ga gbo wo gbo na kan pepe skeji wo smo na kan tu agbo wo be pla wo lo epion wo be wo ka gbo na kan tu ke gbo mo mene no wo nsi din ye tu ndole mo ko aka be wo nsi aga nyeme ni shoro mo ke no ya aba wote nyayura don aga wo ba mo minata wo kan ni me wo nga na chi wo no wo fe ni bi ne sa keji a chi wo ka fe no ko ne sa be won wo ko su ne ya jina aga na chi wo ga ya eja lo eja ko ni wo chi wo benga wo yin meji yen keji wo na no ko na me bla me ametun wo ke no ko ne ya me papa atum la no na ke kwe na ke kudo ke to njolo ba pe wo fe nyeme wo fe ma ko me bi wo o je shon wo je papa no ba ma mi do ye ma mi keke ma nyo jibo wo nga wo fi o ni kin anye ye Accra TV ke te show de TV no nye ra don aga wo fun wa mo mi no wo cho ni iwa nyu ba ya bo awo no wo mo mi de fe shade ko ma nya wo nye ra don bye.